yeah ยิดไก่ยิดจีสองตีผุดไก่ยิดจีใช่ยาสูลีใช่กาลอยฟ้อนฮีใช่กาฟ้อนฮีลอยฟ้อนลอยฟ้อนฮีลอยฟ้อนฮีใช่ยาสูลีกาลอยฟ้อนฮีใช่กาฟ้อนฮีสองตีผุนไก่ยิกจีใส่กาเลยลีไล่ป้อนฮีอุลีลอยฟ้อนฮีฟันฮีใช่ยาสูลีกาลอยฟ้อนฮีใช่กาฟ้อนฟ้อนฮีฮีลอยฟ้อนฮีที่ใช่ยาสูลีหาลอยฟ้อนฮีกาฟ้อนฟ้อนฮีฮีฟ้อนฮีหาลอยฟ้อนฮีอร่อยฟ้อนฮีใช้กาฟันฟ้อนฮีฮีอาเมนอาเมนฮอสินยาสูจินจินฮอจินฮอลอยสินยาสูจินจินฮอไปยิดไปยี่ไปซ้ำไปสี่ไปไปลิวจีจะลีไปจินจินฮอลอยสินยาสูจินจินฮอลอยสินยาสูจินจินฮอจินฮอลอยสินยาสูจินจินฮอไปยิดไปยี่ไปซ้ำไปสี่ไปไปลิวจีจะลีไปจินจินฮอลอยสินยาสูจินจินฮอจินฮออ้อยลอยจานมุยงาไก่ยาสูตุยง่ายจินฮอชวดงาไก่ฝานนอง่ายอยู่ลีดเลียวไก่ยาสูตุยง่ายจินฮอสินยาสูจินจินฮอจินฮอลอยสินยาสูจินจินฮอ
ไปยิดไปยีไปซ้ำไปสี่ไปไปลิวยีจะลีไปจินจินฮอลอยสินยาสู่จินจินฮอสู่จินฮอไก่ลอยจานมุยไก่ยาสู่tuổi ngay chín hò cái phàn nó ngay dịu lít lăng cái gia su tuổi ngay chín hò gia su chín hò lời lời chan môi cái gia su tuy ngay chín hò ngã cái phàn nó ngay dịu lít lăng cái gia su tuy ngay chín hò gia su tuy ngay chín hò cái gia su tùy ngài chín hò. Amen. Amen. Hallelujah. Cái chú ngày xong xin nhì Giê-xu ngã cái chú ngày chân mày nhì Giê-xu ngã cái chú ngày ơi nhì Giê-xu ngã cái chú ngày chân mày nhì Giê-xu ngã cái chú ngày xong xin nhì Giê-xu ngã cái chú ngày kinh bài nhì Giê-xu ngã cái chú ngày chín ơi nhì Giê-xu ngã cái chú ngày chân mười nhì Xoay ngã xin chung ly Nhi hệ truy hồ cái phèn diêu Nhi dùng nhà sáng miang lời chân cứu ngài Xoay ngã xin chung ly Nhi hệ truy hồ cái mù cha Nhi dùng nhà cái sáng miang chủ phụ ngài Giê-xu ngã cái chú ngày xong xin nhì Giê-xu ngã cái chú ngày kinh bài nhì Giê-xu ngã cái chú ngày chín ơi nhì Giê-xu ngã cái chú ngày chân mùi nhì Giê-xu ngã cái chú ngày xong xin nhì Giê-xu ngã cái chú ngày kinh bài nhì Giê-xu ngã cái chú ngày chín ơi nhì Giê-xu ngã cái chú ngày chân mùi nhì Xoay ngã xin chung ly Nhi truy hồ cái phèn diêu Dùng nhà sáng miang lời chân cứu ngài Xoay ngã xin chung ly Nhi truy hồ cái mù cha Nhi dùng
nhà cái生命祝福愛，在我心中裡，你係最好嘅朋友，用你生命來拯救我，在我心中裡，你係最好嘅牧者。你用你嘅生命祝福愛，你用你嘅生命祝福愛，你用你嘅生命祝福愛，哈利路亞！感謝你主耶穌，感謝你主耶穌。你嘅生命祝福愛到啥？感謝你耶穌上帝，哈利路亞，哈利路亞。愛到一條心來讚美你，一條心來讚美主耶穌，因為愛到安慰你，哈利路亞。哈利路亞，感謝主耶穌祝福愛到啥，感謝你嘅生命，感謝你嘅愛，哈利路亞，高抹愛到啥，耶穌上帝，哈利路亞。哈利路亞！一切嘅感恩，一切嘅榮耀都係送俾上帝，在耶穌基督嘅名。感謝你，主耶穌，我相信主耶穌時常都要跟我哋同在，要祝福我哋晒身體健康。感謝你嘅恩典，感謝你嘅愛，見當就透過呢個客家智慧，呢 online 透過呢個 online 客家智慧，我相信。你做你嘅工作，你祝福我到啥，你救乜我到啥，透過你嘅反應，我都得到強壯；透過你嘅反應，我都得到力量；透過你嘅反應，我都得到福。所以你嘅生活中裡的，我都有嘅力量，我都相信，我都單強依靠你，上帝能夠跟我都同在。救乜我呢僕人傳你嘅話。cầu mắt lung trùng nhìn thành ra cái hạ ca sĩ phí có xa xoay bụng ca thành cái song tì lấy cầu mắt song tì lấy chúc phúc thế sao thì tao nghe tao sẽ thăng nhiều nha cái phản nhi ngay tao tất tao nha cái phúc hỷ cảm xia nha cái ân tiền thì giá số kỹ tục cái miệng ngay tao cảm ơn ngay tao tổ cầu sẽ cắt sẽ lấy con amen shalom thầy sẽ ca họ hiông thị mấy muốn thầy bụng ca cái thầy sẽ ca họ ngay xong xin sẽ ca tao sát tấtต่อสองตีcái平安tấtต่อสองตีcái phúc hỷ因為上帝唔是變嘅世界佢時常要同在嘅世界阿們也透過幾日禮拜世界冇次會在線堂啲強下但係感謝主見當朝時間能夠強下次會透過呢個 online 各晒บุคลิก我相信透過呢個次會唔會受欠上帝嘅能力因為上帝嘅能力冇限制佢能夠祝福自己嘅啥能夠祝福自己嘅啥在บุค係乜嘅情況都好所以在乜嘅情況都好世界唔是驚唔是笑唔冇撲虐世界嘅信心係堅強阿們因為上帝唔是變嘅世界世界係要本要顯示要有精神因為上帝嘅權力冇限制對世界佢能夠幫助世界佢能夠祝福世界在阿妹都好佢能夠支持世界佢能夠做選擇在世界嘅生活中阿們最重要呢世界都係唔好離開人上帝世界唔好離開佢世界時常勸諫กับ上帝世界係變多禱告安樣嘅時節世界係變多讚美上帝世界係變多感恩對上帝阿們呀透過呢個機會我愛朝大家兄弟姊妹們唔好笑唔好灰心在呢個生活中在耶穌基督世界有煥天嘅希望在因為耶穌鋪排上
本切家到殺做嘅自嘅人，佢鋪排將要福氣本切家得，切家得有嘅福氣，切家去做福氣，本人何來得？阿門。呀，先當朝嘅都係抗疫傳福音，嘅嘅命按道呢嘅切家本去健康在上帝嘅方面，樣嘅健康，切家本去健康。但係呢，要先見出你啲冇提出心。thì dịch thần anh nhong in còn to thì cái tí là li hành nhong in sắc mươi cái nhật gì chung khen song tì giá số kí tu ở lấy thì nhị linh cái nhật gì tu hệ ăn to có dòng mười năm cái mùn thì tu hệ ở lấy tàu thì cái sinh phát chung xin kinh thì chẳng thì cái để song tì ở lấy cái nhật gì à song tì ở lấy cái sự kiện à tu ăn to mười năm để sang sẻ lấy tàu thì cái sinh phát chung所以人嘅實實啲。所以呢個用透過人用嘅日子啊，即刻啲從地下，人家即刻全世界都啲，電腦用嘅苦難嘅日子，人用嘅傳染病痛嘅日子，即刻都曬一係，在不卡里啲冇何多出，從別山用時間嚟交及朋友，我相信也國家嘅生活、收入、做生意方面、工作方面，也按多電腦用嘅生寫，按多變前天氣。工作也前天氣，馬嘅按多各樣前天氣，我相信兩位生勢也按多人亦嘅心中也會不驚，會受理，會灰心，但係我係講自己到啥啲，自己做上帝嘅職務，自己冇驚，冇受，冇灰心，本喺喺上帝嘅方面，因為自己要生嘅上帝，能夠祝福自己。自己要生嘅上帝嘅反應，能夠俾自己力量，行呢個生活中，自己又得到人。阿門。切更愛講，愛愛本強壯。切更愛講，切不加嘅，愛本愛堅強，在安樣嘅苦難嘅日子。阿門。哈利路亞。但係自己愛堅強呢，在師傅所書6章第10節，用講自己練用嘅自己熱情。去堅強在上帝嘅方面，強在上帝嘅裏面，強在嘅力量嘅啲，阿門。但係自己嘅堅強，因為在希伯來書13章第8節，按樣應講到，耶穌基督差不日今日都永久冇改變，阿門。呢個聖經講自己啲在呢希伯來書13章第8節。講實家啲耶穌基督差半日是到往拜，也係信差半日，今日到永遠前面嘅日子永久，耶穌冇改變，點嘛計冇改變啊？點個愛對實家冇改變，點個愛唔識改變，點個愛本要照顧實家，點個愛本要牽帶實家，點個愛本要照顧實家到永久，阿門。個了天意咧講，一個咪計冇改變啦，一個能力，一個權柄冇改變，往擺差半日、幾半日到永遠，一個能力冇改變，能夠幫助自己有困難嘅日子，佢能夠幫助自己冇路行，佢能夠開路自己行，因為一個能力冇限制嘅能力，自己得到平衡，一個能力能夠醫治自己。能夠恢復咗自己，阿門。還有乜計冇改變啊？一個反應冇改變，差半日、近半日到永久，一個反應冇改變。佢按樣講出，一反應就係要做嘅，唔會咪自己灰心一個反應，因為一個反應冇到講盡會浪費嘅，冇浪費到講盡嘅，講出熱都係熱一個反應，係乜嘅自己去做呢？就叫反應用講啦，所以按樣嘅時間啊，自家人班人嚟對付啊，苦難嘅日子，是按到問題嘅生死嘅日子，自家人班人嚟對付，第一就係講到自家愛一群上帝，睇講嚟講，我愛一群上帝，但係自家愛一群上帝呢？自家一群上帝之時呢？詩篇記62第佢幾耐啦？自家嘅救主，
從上帝來設計嘅救恩，係啊嘅第三章咁樣講，佢設計嘅噴灑，佢設計嘅救助，佢設計嘅賞報，佢就係設計係人為嘅春嘅設計唔係交通，所以上帝嘅方面設計唔係交通，阿們，呀，佢設計嘅噴灑，設計嘅賞報，佢保佑設計有苦難之時。設計春天嘅設計唔係交通，阿們。人班人啊，設計係春天，因為呢，佢嘅幫助唔是病嘅設計，佢能夠救設計，佢能夠本設計力量，行呢痛苦嘅日子，行呢各樣每難嘅問題。詩篇嘅46第2章有人講。設計設計真實要見，呀！你睇每都是經過，佢得到苦難之時，佢上帝，佢求上帝，佢當上帝，在當之時睇每，佢做佢本家嘅奔波之語，個了家嘅作子嘅奔波之語，睇寫天下本日班家嘅鐵人作手就去。佢就簽上帝，佢實係會逼到就頭冇路，佢就係簽上帝，一個信心更加強喺上帝嘅方面，佢簽上帝，滿上帝嘅人幫助，何對冇嘅樣，上帝推路本嘅，佢對結果俾佢對到上帝幫持佢打輸嘅鐵人，結果呢，聖經講嘅家啲天下嘅奔波之語，一個腳趾嘅奔波之語，隆重本嘅叫超在內。太細本嘅叫超進來，冇受欠笨樣，耶穌保佑佢，阿們。或者實際嘅講，設計嘅耶穌能夠幫助設計有苦難之時，阿們。設計第一就係愛親近上帝，第二呢，設計就係愛滅強設計嘅信心，設計嘅信心係堅強，人班人設計嘅信心有堅強啊。羅馬書17。第17節咁樣講到，信心都係從設計騰來嘅，信心行從設計騰來嘅，在基督嘅救物嘅啲，在基督嘅反應嘅啲，設計嘅騰來嘅，滅生設計嘅信心能夠行，滅生設計嘅信心能夠強，有啲呢設計愛滅本設計嘅信心嚟講，設計愛多騰基督嘅反應，設計愛多思想基督嘅反應。設計係多講出基督嘅反應，亦都係幫助設計得到強嘅信心。就設計嘅信心越強嚟講啊，係乜嘅問題嚟到設計面前，設計唔會掹投降。就設計嘅信心越強嚟講啊，設計對付越出嘅問題嚟講啊，設計唔會硬掹輸hết去到，設計唔會硬掹去到冇辦法，因為設計嘅信心相信。耶穌能夠導覽設計，佢能夠幫助設計。就設計嘅信心越下強嚟講啊，佢設計啲，佢能夠帶設計去得勝嘅路。阿們，哈利路亞！上帝能夠帶設計得勝嘅路，因為佢全能嘅做啊。第三嚟講啊，設計人班人都設計樣得到有苦難嘅事實嚟講啊，設計對付一切呢苦難嘅日子。第三，設計係一切在反義，一切在反義咪意思？設計係就反義嚟行，設計係你哋射箭嚟行道，設計係xã會嚟行道，係就反義嚟行，係就上帝嘅反義嚟去做。因為呢，在詩篇記89啊、85章啊，即係反義樣講到，上帝嘅反義就係了設計嘅燈咯，本設計嘅腳步行。了就講本設計行，佢行係就講本設計路行。上帝嘅反義出係設計嘅公路，上帝嘅反義設計嘅公路本設計何行？設計冇上帝嘅反義，設計行到暗嘅路。但係因為設計熱下有問題嚟講，設計不驚，設計瘦，設計降烈發生，降價發生，變成設計瘦，設計足心，設計變暗路。就設計啲設計要上帝嘅反義嘅公路，設計啲上帝能夠更加統籌，佢能夠幫助設計，
佢能夠現代自家行，自家地基本自家貢獻嚟行，自家熱天行到對嘅路，自家唔係驚，自家唔係笑，自家唔係煩，阿們，哈利路亞啊！詩篇第89章一樣講到，就一個翻譯，自家分面嚟講，佢能夠本自家嘅心理講。係一個翻譯，自家分面，自家思想嘅翻譯，自家分面一個翻譯。一個翻譯講，在上帝嘅方面，自家得到力量；在上帝嘅方面，佢帶自家行嘅路；在上帝嘅方面，佢祝福自家開心快樂。自家啲嚟講，在自家心中都可以講，自家憑信心，自家強，自家啲佢帶自家行嘅路。makanya到一個翻譯要落自家嘅心中。自家啲呢個公路行，哈利路亞，阿們，哈利路亞。自家講翻譯，自家講上帝嘅翻譯就係公路，講隔離上帝嘅翻譯就係嘅公路。所以自家有人講，我愛一切在世間走上帝嘅路，阿們，一切在世間走上帝嘅翻譯去行。自家包唔係長路，包要公路行，自家唔係笑，唔係驚。雖然你係世間咁多問題，咁多各樣嘅生死嚟到自家嘅面前，唔是驚，上帝唔是병吃鐵架，哈利路亞，阿們，自家都係輕輕嚟思想上帝嘅翻譯，輕輕嚟聽上帝嘅翻譯，自家從聽上帝嘅翻譯，自家思想，自家想想，自家在自家心度嘅本自家就貢獻，自家嚟行呢個路。行呢個日節嘅問題，自家唔係驚，自家變成人。第四嚟講啦，人民講到啦，第四，自家在人樣嘅危難嘅情況，各樣嘅生死，自家去對付嘅嚟講，第四自家係乜嘢？去增加多禱告，去增加多禱告。呀，唔啲咪基本日自家冇咪生死掹要一傳人平之時，自家日讓禱告2年，不打3年。做18年，不到18年，15年3年，也自家見下，有人有問題，增加多，自家思想去多禱告。佢講是禱告，周前頭做行咧，自家出去禱告，去簽上帝，阿們。呀，自家10份禱告，自家記得係冇做咩，自家按多木卡嘅啲見到，木卡啲抗道冇咩要出，呀，自家增加多禱告啦，就自家多禱告嚟講，上帝能夠本自家聰明智慧，佢能夠。講自家啲呢個路嚟行，阿們，是到自家多禱告，佢本自家心中一隻平安，一隻快樂，自家能夠行呢個社會，自家唔係多笑，唔係多驚，唔係多叫，阿們，哈利路亞，自家能嘅上帝，有啲自家多禱告，但係多禱告，呢個聖經都講自家啲，在1天10呢家57節，本愛禱告嘅講，呀。本愛禱告，係乜嘅情況都好，輸吉唔輸吉，歡喜唔歡喜，叫煩笑，本愛增加多禱告。但係呢，自家煩都煩唔嚟，笑好過香咯，等於笑落去好過香咯，係自家變天嚟多禱告，多簽上帝嘅面，多簽一個裏面嘅啲自家苦去簽上帝。佢能夠本自家聰明智慧，直到自家唔係點嚟本一驚嘅控制到，唔係本一煩嚟控制到，唔係本一笑嚟控制到，阿們。因為上帝嘅翻譯就係自家嘅公路，嘛今日自家唔係笑，係了解嘅翻譯。在路加福音18第1節都上帝交代，自家唔冇用人為禱告，我思想係多多禱告。自家心中人就係多多禱告，但係呢，因為禱告就了自家調氣啊，自家嘅氣啊，以前冇調氣，2日2日冇調氣啦，唔叫啦，1日苦嗎？苦緊啊！禱告就了自家調氣啊，嘛，今日自家係多多禱告，阿們。講係及係你木卡嘅啲錯人，要呢個信佛人呢個妹啲錯人，講嗰啲係多多禱告你講啊呀！個了咁愛多多禱告啦，自家禱告之時，除了自家甲上帝講法了嘛，甲自家天父談法，自家禱告除了家己講法，家己來去，家己通法了。嘛今日自家有樣嘅情況，自家才會甲上帝來通行，家己嘅流行，家己來講背，家己來講法，阿們，哈利路亞，禱告也係滅自家
真熱ขึ้นกับ上帝，阿們。makanya 睇身體熱，即家講唔好離開上帝人，啊，即家係講多禱告，並多禱告嚟講，即家熱ขึ้น上帝，即家禱告跟親上帝，即家咪熱ขึ้น上帝เนาะ，就是家熱ขึ้น即家嘅天父，哦，我係講兄弟姊妹聽，平安快樂開心。打搭要在自家嘅心中裏邊，自家唔係少行呢嘅生活中，自家唔係少行呢世界嘅日子，阿門。自家要表現，自家要前面嘅主，自家要耶穌基督能夠祝福自家歡喜快樂。makanya saya應該講，自家要真心，要獻賜在上帝嘅方面，要真心，要獻賜嚟禱告，阿門，阿門。我相信透過經當照嘅反應，自家得到上帝嘅福，自家嚟去多多禱告。但係呢，愛多多禱告呢，但係愛半半嘅禱告呢，因為在雅各書第5章16節嘅8嘅有人講到，因義禱告，因義就是orang benar，義人 orang benar， 義人禱告，佢嘅力量安排。義人禱告，dia akan lead yang anhen. Orang benar berdoa besar kuasanya dia pan yang kong tau. Ya,義人禱告，dia akan lead yang sit pun hen, sit pun khai. Ya, dia akan lead yang nên kêu cải變日節.義人禱告，dia akan lead yang sit pun hen, nên kêu cải變日節. Jika kiang nên kêu cải變, jika tetap lead yang. Jika kiang, jika 禱告之時，jika能夠得到力量，強嘅力量，阿們。jika 少，jika 禱告，jika 得到開心，阿們。sama lung trong jika 係講 jika 開心，能 jika 多禱告，能夠改變個 jika 變得有希望嘅人，阿們。jika 快樂，jika 禱告，能夠得到身體健康，阿們。Makanya jika nyinyir tokau, orang benar berdoa, besar kuasanya. Jika nyinyir tokau, kekhen piang anhen. Jika piang thung nyinyir tokau, jika bất piang tokau, nyinyir tokau, jadi lid yang anhen, phải hết nên kêu biến sinh thì khen khong. Amen. Ha? Jadi jika một phát nhọ, jika pun ai khen khong, tại song ti phương面. Jika kiang chi si, jika tokau, jika tất tộc khong trong cái lid lượng. Amen. jika 少之時，jika 禱告，jika 得到開心，得到快樂，得到平安。哈利路亞，哈利路亞。Kak, ngay saya講，ngay orang benar. Nah, sampai panway empang. Ngay orang benar. 禱告 besar kuasanya. Haleluya. Amin. Jika sinkin tu yayu cái contoh, saya Yosafat đi chặt bong, kỳ kiang chi si. Tùy kia pan pin ma, cái pin ma còn đó千萬kia千pin ma, khi chỉ đó một phần pháp, tí ở yểm pan nhau, kết果cái kiềm đi chặt kết thiên, khi lấy tới song tí cái miền thiên, khi chỉ đó tí ở mình做了, khi chiếm song tí, khiêu song tí, kết quả song tí, bùn gì, đạt到kia cái lực lượng, khi kiang biến đạt到強壯嘅力量, kết quả song tí hiện tại cái song tí các cái thông sai, tùy kia cái thiết nhiên. Kết quả lý giác bóng ơn tổ Yosafat tất xin tất tổ giang cho cái tùy trận. Cái tùy trận cái giang yên bởi yu song tì khen tài, yên bởi yu song tì các cái trận. Amen. Hallelujah. Makanya si cái kiên ca to tổ cầu. Nhưng như nhiệt chí si cái dạy kiên ca to tổ cầu. Rất lấy rất to tổ cầu. Amen. Hallelujah. Thấy các ai còn kiên ca to tổ cầu. Hallelujah. Thì lấy còn thì các anh em ban nhân chơi nhân nhau nhiệt gì là thì các anh相信上帝允許嘅反應，即係相信上帝允許嘅反應，但係即係相信上帝允許嘅反應呢？佢強嘅反應呢？因為詩篇記89章樣講到，願求上帝嘅反應滿嘅，係天家嘅啲滿嘅反應。唔識改變，在日實每年記39節有人講到，佢嘅反應講出去，冇日則會失敗嘅，冇日則會冇做嘅，佢嘅反應要出都係要做嘅意思，係咪？Makanya切格係相信上帝嘅反應，在以賽亞書55
trong thì 11 nhân còn đó ngay cái phản như dịch chút ngã trời mô nông phi tổ công trần ngay cái phản như song ti còn ngay cái phản như chung ngã trời lý chút mô nông phi tổ công trần mà gì xí nè kia cái phản như còn hạ chút mô yêu còn mô cho cái dịch thiên yêu cho cái amen因为上帝千年嘅上帝kia cái phản như千下要做嘅是家係相信嘅反應kia cái phản như còn mà cái còn kia cái phản như còn ngay照顧你ngay包容你是家係相信佢照顧是家佢幫持是家kia cái phản như còn佢是家係電梯佢是家係噴灑佢是家係噴網佢是家係上報是家出嚟包容是家出嚟相信在上帝嘅方面是家得到甜心在上帝嘅方面是家得到偏前在上帝嘅方面是家得到保佑是家出嚟相信去虔信阿們這個反應係要講透過一個變相一個平和是家出嚟相信幾不聽這些你出嚟相信透過這個變相是家得到身體健康阿們因為這個反應講出冇有失敗嘅哈利路亞也是家要有信心嚟去信這個反應哈利路亞這個反應講出我家要通才到實會到呢些堅超我家要通才佢超緊嘅通才乜意思？家這個通才呢？唔係家行呢社會之講，有困難之事，有危難之事，有各樣嘅生死之事，佢要開路乜嘢家？佢家通才，佢勸大家個得勝嘅路，是家得到獎嘅路。哈利路亞，哈利路亞，學小本做耶穌才不開嘅事。哈利路亞，我相信上帝嘅反應，透過經當照。呢個客家社會，各xã武卡呢啲社會，唔係受欠嘅個福氣本是個特，嘅個福氣能夠本是個特，你啊每受到好，你睇我嘅個反應，你相信嘅個反應，你出得到嘅個力量，阿們，即個記得，第一即個懇親上帝，唔好離開上帝。第二嚟講，即個嘅信心係增加強，啊，係增加強，係乜本即個嘅信心嚟。第三嚟講，是家係一切在上帝嘅反應，行就上帝嘅反應。第四嚟講，是家係更加多禱告，本係增加多禱告。第五嚟講，是家係相信上帝창出嘅反應，本切家。哈利路亞！啊，我相信是家隆重得上帝嘅福，通過經當照，唔係按唱嘅福音，唔係按唱嘅上帝嘅法，我相信是家得嘅福。我相信上帝嘅先者能夠做本切家，你係你兄弟姊妹係講無卡，知道要唔妥當，要唔方便，要知道談下分分，要知道強勁棒棒，要知道腳心認同，也係要知道談下分分，家下嘅禱告本兄弟姊妹們，切家以隻信心嚟去相信嘅上帝能夠支持切家嘅病，佢能夠本切家嘅心。開心，唔啲為你係日過日，啲家兄弟姊妹知道誒ăn飯咯，要摸好出，也摸好強下咧智慧，我係講兄弟姊妹上帝唔上帝思想要隔日同齊，唔好煩，唔好叫，唔好笑，唔好投降，哈利路亞，啊，即刻嚟，日日先嚟，你係即刻唱條歌嚟，即刻唱條歌，即刻讚美上帝，哈利路亞，哈利路亞。cái chủ ngài相信你，一個小強嚟講是家啲講耶穌啲，cái chủ ngài敬拜你，主ngài cái chủ ngài讚美你。主啊，該主愛相信你，耶穌啊，該主愛敬拜你，愛愛你，主啊，該主愛讚美你。在我心中裏，你最好嘅朋友，
你用呀生命來拯救我，在我心中裏，你係最好嘅牧者，你用呀嘅生命祝福我，在我心中裏，你係最好嘅朋友。用呀生命來拯救我，在我心中裏，你係最好嘅牧者，你用呀嘅生命祝福我，在我嘅心中裏，我心中裏，你係最好嘅友。你用呀生命來拯救我，在我心中裏，你係最好嘅牧者，你用呀嘅生命祝福我，你用呀嘅生命祝福我到神，嘅生命祝福我，你用呀嘅生命。用嘅生命祝福我，哈利路亞！世界嚟讚美佢，世界嚟敬拜佢，哈利路亞！感謝你嘅生命，感謝你嘅福氣，感謝你嘅權利，哈利路亞！感謝你主耶穌，哈利路亞，哈利路亞！心靈來購物愛到啥，心靈來支持愛到啥，哈利路亞，哈利路亞，烏拉巴山那亞拉布，感謝你主耶穌，感謝你嘅權柄，感謝你嘅力量，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。親愛的天父，感謝你，主耶穌透過一個翻譯經當照嚟講，而係到撒車家一來係一圈以上帝，係到熱下圈以上帝，係到得到心頭都甜，係到能夠禱告，係到熱下一圈以係到相信，係到得到平安，係到也係一陣間係到嘅信心係堅強，個了係到也係一切係上帝嘅反應，就係到一切係上帝嘅反應，係到要光羅行。愛到一個人愛到增加多禱告，因為禱告出去了，愛到他隔你天賦講法了，就愛隔你天賦講法，愛相信你天賦要聽愛到嘅禱告，要聽愛到嘅法，要祝福愛到啥，愛到也係相信你唱出嘅反應，因為一個反應講出去冇要浪費到工作，愛到揸滿一個反應，愛到啥相信，愛得到一個福。感謝你主耶穌，見當照愛到晒兄弟姊妹們，在牧卡慈悲嘅，係講佢要平通嘅，要談下歡歡嘅，要乜嘅啊每啲唔冇嘅，要心頭亂嘅，要笑要煩要乜嘅，兄弟姊妹們阿姊阿叔阿哥，你在牧卡一個戰少嘅行嚟，一個做小兵嘅心肝頭氣，愛禱告本大世界，呀一個戰少嘅行嚟，一個做小兵嘅心肝頭氣。我親愛的天父，在耶穌基督名，你看我到啥？在我嘅戰士嘅行，我到嘅做小細心肝你哋，表示我到啥要嘅痛苦，我到啥要撇咋要平，我到啥要撇咋要乜嘅問題嘅，你上帝前帝，你嚟救物，你嚟幫持，要平痛嘅，你嚟支持，要平痛嘅，你嚟恢復人嘅，直到一個身體得到健康，身體得到平安。我要問題嘅，主耶穌嚟開路；我要乜嘅憤怒嘅，要乜嘅生死發生嘅，上帝嚟開路邊嘅，指路邊嘅，一個光嚟做邊嘅，直到佢得到一個公路，佢你帶佢得到真嘅路嚟。我相信在耶穌基督嘅名，一個能力嚟支持隆重我到啥？我感謝你主耶穌，我相信隆重我到啥？得到一個能力。得到一個福氣見當照，感謝你主耶穌，兄弟姊妹們，即家嘅客家智慧都係到你妹子見到，即家車車開行少嚟，即家係得上帝嘅福。
主耶穌，我相信我對佢受嘅行愛，見下我會接一個福，一個平安，一個快樂，了充滿落我對佢嘅心中。因為你耶穌基督按錫我到啥，一個見證你錫我到啥，你死你復活都係表示你本來就得到永久嘅生命。透過一個愛安排，我心靈你要看待我到啥，在呢個世界呢個社會呢喺度生活中，我到啥受理之時，你要本我到啥開心，你看待我到啥祝之時，你要本我到啥快樂，我到啥從小接一個福，接一個快樂，接一個平安，在耶穌基督嘅名，我到啥感恩，我到啥禱告，即刻切切嚟講，阿門。呀，要節報告兄弟姊妹們。即刻下集拜六，即刻一半半要辭會，一係半半4點一下家辭會，下集拜六到日頭，即刻要説聖堂，兄弟姊妹們可以來聖堂呢啲嚟檢呢個聖堂，檢進即刻拜六嚟聽呢下家辭會，要聖堂嘅生日呀，係講冇機會可出嚟檢嚟講，係木卡嘅啲可以用茶個料也可以用羅蒂。giảm到落地嚟，譬如熬到落多少嚟，即刻可以用㗎，即刻一半半切善餐，阿門。就係第二每次，上帝耶穌基督祝福大家，哈利路亞，阿門。Semua tepuk tangan sama-sama.